Mehmet Cezeri'nin Peygamberimiz üzerine yazdığı bir şiir var. Tam yaklaştı. Megafon. Mehmet Cezeri'nin kaleme aldığı bir eseri okuyacağım. Besteleniş. Resulullah üzerine Nişar Resulullah diye bir eseri. Emruni. İroş cemalat edilimin bizine Allah ki Habibi ki Tabibi ve Kevine misli sene Adem ve ne İbrahim ve Nuh Yusuf bize mehbub Yaqub beşirine Yusuf bize mehbub Yaqub beşirine Gayri sehneden der sedefi behri vücude لو لازم أمقس بكن راح مدينة لو لازم أمقس بكن راح مدينة قاضى كتهاتي بيرالاي لهرجي إيدي من ديزم غريبي مشرينة گردت نبویان دبو چرخ بدایر سرگشت شوقی تنتنین ملکین سرگشت شوقی تنتنین ملکین جارك نظر کی من مسکین خریبه برده مجحبتو زندان درینیه برزه مجحبته و زندان درینه میراج دکل کس نبوی صدر رسالت قاصد شو خدا بود جبریل امینه و بکر و عمر هر دو شبات تدنال مقتول فراقا بچ عثمان وعلينا مقتول فراقا بچ عثمان وعلينا جارك شفاعت كبناظي خجب من لو راكم لغير إمداد كنينا لو راكم لغير إمداد كنينا